نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan ha kami Islam kuma kita niyo pengajian dain ha hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. In hadis riwayat dengan Nabi Sa'id Al-Khudri in arinia diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Na hisiyo-siyo in nakakita dain kanyo sing hinang mungkar atinya inang mungkar falyughayyirhu biyadi na pindahin niyo sin lima niyo fa in lam yastati' fa bilisani bang niyari kakausan mamindahi sin lima niya amun pindahan niya sin dila niya hati niya kabtangan bisara marayaw fa in lam yastati' fa biqalbi bang niyari kakausan misanda kuman mamisara na pindahan niya ibansin jantung niya wadhalika adhaful iman. Inyan long niya amunain salam-malamma pag-iman. Naman jari hati huntain amuin perkala piang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kati niyo amuin nangangaku mabaya ummat sin pamuhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagpinda langta dain ha amin mangi piagbangi sinsara maun pa amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin nakaamu haturan sara in ini wajib in hukuman niya. Kaya wajiban in hambuok makakaos mamindahi kaniya. Isiyo-siyo na hauno siya nakabutang.
wajib sumakawa ing kawajib kaniya long si mga ulama inini wajib long niya kipaya, pardo kipaya. Hay siyon na sadya imbiya mga makakaus dunhan. Buat malaingkan long niya impagyanon pardo kipaya bang sa upama ini wayroon doon haon nakapinda magdusa ing katan amuin aun gaus niya mamindahi wala sila namindahi. Bihan amad tuin amuin hukuman sara. Hati niya inyan parkala mabugat bang hibutang tapa hukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala subay tuod kita mag inu-inu ha parkala yan. Naman jari impag inu-inu ta mga katawtay manghuran inyan amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay bang intuhan Rabbul Alamin magdaak bihan ipasampayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa roon doon na hisiyo-siyo in kaya pasampayan kaya wajiban siya sa roon doon amuyin sin unong-uno na aming piyagmungkir sin sara. Atin niya nakasulang hasara atawa wala nakaamong haturan sara paghinang bihag. Sa sumagawa doon hay ni mga katawtay manghuran ayaw na to kalupa in amin parkala simpagtay manghuda agama Islam. Sa adakala bangkaw magpindawihan dukaing inniat maksud sin pangatayan mo na dukaing in jatuhan sin hinang. Biasing kamatauran, di majatubihan, maaonin pag-alukakat, maaonin pag ini bisara bukun amo, maaon sambil impag pamungmung, maaon sambil impag dukal, impag sampai mahinang pagkuntara. Di man jari mahinang pagkuntara impag akama. Sabab na biyabay tayo to, napangadji na to na, bang sa upamari, mapinda sila haamin kakahinang nila, na naghinduin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin. Doon na kamu ha, agama niyo, nari kami isa bakamu. Bihan. Sabab, bang inta ori mabaya mapinda, aun yan, kahugot sinamin hinang niya, roon hinang niya, yaon amin biyabog bukan niya. Bihan. Misan din pagkaunan niya batal. Bihan. Sabab amad din biyabog bukan niya, amin kabayaan na, narita man jari lukusun niya ito. Doon siya hakaniya. Hakabayaan niya. Lakum dinukum waliyadin. Namun naroon na inihati hunta, unin pag-ianon doon hakay napusan kabtangan lang niya, wadhalika ad'aful iman. Long sin mga sila magtatapsir, sin hadis ini, in kamaksuran sin pag-ianon doon bukon lang ni maksud doon amin tauri makakaos, ini nagmungkir kaniya, sin amoy in jantong ni rakuman in nakapin, but in siya malamman na yung pag-iman niya. Bukon niya to. Sa doon hayaon, hawak doon, aon piaghalian niya, uno-uno parkala, amin di man jari maaon in pagsulang manulang. Di maaon in biya mga bukon marayaw in guwa niya. Sabi ikaw magpatumtumad niya. Biya simpiang hindo sin, pangdaakan sin Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wa ma alayka illa al-balag. In kay mo, dia aktakaw yan, magpasampay hamano siya, magpasampay hadjakaw. Magpasampay hadjakaw. Bihan, ayaw ko mang luhos. Bihan. Bihan. Padhakir, fa innama anta mudhakkir, walasta alayhim bimusaytir. Inakaw magpatumtum sadya. Inikaw magpatumtum. Padhakir, na pagpatumtum kaw. Innama anta mudhakkir. In ikaw yan magpatuntum. Di akta ko magpatumtum. Innama anta mudhakkirun. Palasta alayhim bimusaytir. In ikaw kung kau dia akpulong sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin maguno kanila. Amuin magjaga kanila hakatan pakaradyaan nila. Di, pabaytaan mo hadya. Tumayma, alhamdulillah ri. Tumayma, na pos perkalain niya to. Bang tahatihon mga katawtay mga huran, di mato, kadto'y kuno, amaun niya, amoy di marapit kaniya kataan, na mamawbog kaniya simparkala niya, sa sumakawa, halawm kakupur. Sampay ihabutan sing kamatay, halawm kakupur, wala yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagluko sa amaun niya. Papindahan inamuin kabayaan niya. Bihan, amusan, subay na to hatihon yung mga yan. Hasupaya ri maaon in biya mga pag ini sagga siyagai supaya ri maaon impag
ini himumungan bukun marayaw sambil maun ng pagjuri. Bihaon sabab di majato impagjurian, impagjuri di man jari gumawa din ng mga tao makahati sa pag-akama. Amin pag-akama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ingkatahan majuri, amon mga sila nagsisirik patuhan Rabbul Alamin, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na sinilang si mga kupar Quraish sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggura-gura kaniya, panggulal-gulal kaniya, jinisan na yung panggulal. Bihan. Insiya bihan, unung-uno na ibay ta doon hayaon. Insiya sahir, insiya syair, insiya ingkatan na. Jinisan na inhingan. Sa unuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imabjan siya. Why? Sabab ingkatan gimwa ding hasimod nila to virus sayad to. Di man jari ipatun sinta utaka panghati pag-akama. Sabab bangkaw jimawab kanila, amuin long tanamaus kanila, ini kau imipat kau sin virus nila. Sindi mabayin Allah Ta'ala mamakay sing kabtangan bukum marayaw. Ha mga tao nakahati pag-akama. Nabihan, nabangong kakitaan ta mga ngianan na alim bihan, pag-ubos amuin mamungmung hangan sin pag-akama, na inya nabukyan din ng mga tao on kaawam niya, way natud kihatian ng pag-akama. Bihan, adakala yung pangadji niya, bukun parkala pag-akama. Misan siya pa may hibutang tain, pangadji niya yaon, hikapamakaw na lang tain, ini ilmu niya yung hundi hadun niya ini. Siya sumagawa, kalu-kaluin piyahatihan niya, kaya pangadjian niya, bukun pag-akama. So, abang tao nakahati siyang pag-akama, di siya umabdyan ng mga tao, amuin, nalalawong. So, abdita sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw ko umabdyan ng mga tao. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in umabdyan na tao kabus, labing kakabus niya. Biha, in umabdyan na tao rupang, labing karupangan niya. Nakita ka yan. Yan biya way ta kato. Nawang yan mag-abdyan, nasibo silaan, way rumpang-hati. Sibo sila karwarwa. Nabiha, itong kan nabang aun biya mga magsambag-sambag yang katantan, biya luparagbos magjuri na yung guwan niya. Nahatihon mo inyan, wala na nakahati sin pagkakama, akamaring Allah subhanahu wa ta'ala. Arita pa hikakadto, hambuk din ha mga ini saksi, kato tanyo sin parkala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biya diin siya magpatumtum. Bang biya diin siya magini pakugdan sin hinang, deng ha amin wala nakaamo, modto pa amin nakaamo. Hambuk riwayat, hadis, an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, radiyallahu anhu qal baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idha atasha rajulun minal qawm fa qultu yarhamukallah. Kita kau longhi Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, hawak tulong niya doon kami nagsasambahyang sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun long niya roon haon na mahanon hambuk din ng mga jamaah. Manjari pagka siya na mahanon na lang ko kaniya rahimakallah. Bihan. At niya ini piyang hinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pang man siya mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ulungan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan. Na manjari rong niya para manil qawmu bi absarihim. Manjari iya to da kulong ni singkatanta namin iwan ko yan to. Ha, waktu nagsasambayang sabab hatimpo na kauna lang ta amin wayroon pa ni maugin ayatul khusyu doon haon in sila sambil mag-story nagsasambayang bihan way pa in khusyu na subay na amin ni maug na in ayatul khusyu ampayad to katan na nauno na katan amin wayroon na piyangangan na liabot malaingkanin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod inamuin kabtangan hibisanan nila waktu sila umalop pa Tuhan Rabbul Alamin. Naroon haon long niya doon hayaon sampay si mambong ako long niya kanila bihan bisar ako pagka imatod ka ako katantan long niya wa askala umya at inilong niya ma sya'nukum tanduruna ilayya may takamlong niya magatod ka ako bihan na pag-ubos lang niya roon paja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Kita ko na sila lang niya, nagpukpok sinlima nila katantan, bihan, sinlima nila, harap papaan nila. At inawala na nagkabtangan ng mga yan to katantan. Sa sumagawain siya,
amoy niya tuway pa siya nakahati sin parkala sin amoyin lang ta in ayatul khusyu ha pagsambahayang doon hayaon na pagkita ko lang himundong na ako way na ko lang na nagbisara bihan pasakat to himundong na ko lang way na ako nagbisara uno naman jari ubos man kami lang na nagsambahayang ibansin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini inagi ko kaniya pi abi huwa wa ummi inagi ko ma ra'aytu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Way pa ako lang niya nakasasakop nakakita manghihindo nakauna iwan nakahuli rin kaniya labi indayaw rin simpang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta siya nakaiyan fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Way niya ko lang niya biya mga bangbiya kato gianggot bihan. Wala niya ko piyukpok. Wala niya ko piyamungmung. Kita kauin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya bihatin Rasul sumakawa bis sarahanunut marayaw. Unin nagizin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Ingat talong niya insambahayang ini di long niya manjari lamuran sing kabtangan sin manusia. Amuring kabtangan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah taala marikato taniho katan. Bang unim babas sahon na to halam sambahayang amurad to manjari bisara na to. Di kita mamisara uno-uno na. Bihan hangkan na yung mga yadto wala si mambung kaniya imatod dadya. Sa sumakawain ato dia turi na manjari halam sambahayang. Bihan yan. Subay mura pasaran. Biada sin halam si masjid bang naguhutba. Ang paon magbisara, di ko manjari imian hundong kau. Imiat pag yan mo hundong kau, biyata sin Rasul pakadla ka. Hati niya imbisara mo ito, ikakagi sinuno mo, sinamal mo. Bihan. Sababin mahal ka, inhutba. Amo yan to. Naman jari lang niya doon haon, di ilong niya insambahayang manjari lamuran sing kabtangan si manusia sabab insambahayang innama hiya tasbih yaunin tasbih halawm niya wat takbir yaunin pagtakbir yaunin qiraatul Quran halawm at hiniri manjari kalamuran sindugaing bihan yan bihatuin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon magtoy magganggot bukon magtoy magpamungmung bukon magtoy bihatuin manjari yan na, amo yan lang tain kamaksuran niya. Naroon haon lang niya, impagyan doon hay ni, bukon siya, adapul iman, malam may pag-iman niya. Sa sumakawa, in iyadto, hangkan yadto niya, ini amuratin iabutan niya, sabab kita niya in kahalan, sinambok taupya tumtum niya, ada kala rito mayma. Ada kala bukon sila bihanang ka, ini tumpukan. Musim pagyanon ng katumpukan, biasin hajaman na to ini, inda jenis na manusia. Sabab biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ummat niya mapulak kanat. Pakapituan tagtuong katumpuk, in kapituan tagdua harap palom narka. Sa nagdaraawa yang katantan ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sila yang katantan magsambahayang, in sila yang katan magpuasa, in sila magjakat magkatan. Sa dain doon hayaon, yung kapituan tagdua, makasudnar ka. Hambuok dain, di. Isu hindi amurain, di timututug doon ha amin uno yung biyayta sin Quran iban sin, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamad to. Namanjari lang niya, doon haan, in pag iyanon doon haon, ini, biya kita simbaitaan doon hay ni in kamaksuran niya amuin sa baba na daing hapag iman in amuy in nabista yaon doon ha yaon sa sumakawa in parkala Allahu ta'ala makaingat hayan bang hauno darajat in amuy in hirihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin nag-inu-inu siya sin parkala nagpatumtum siya hatao amin wala kimugdanin kakahinang sa tumtumun na to, imanjari na to sagdahunda, parkala pag-akama.
Bang parkala kakahinang niya uno yung kabayaan niya, duri kita man jadi magsino-sino. Sabab inaaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pag ianun lang niya, kamar di kaan sampurna. Dihil kay mo ing kapatut, magtag-ipon pa Allah ta'ala, iban magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw yan yung magbaya yan. Na inyang katan, aun dati tungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini parsukuan kaniya. In amin makadha aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na unti ka makaniya surga. Na in sumulang kaniya, unti sabti ka masin Allah ta'ala kaniya narka. Hati niya, di sabihan tulong ta, ini malupasin biya mga piyagtuyuan niri, dahil hindi hadun niya ini. Aun da parsukuan niya, pakaniya adlaw akhirat. Madauhat niya rayad to. Biha, naamo yad to. Na doon haon lang ta, bang mo kitaon, hamuk ding ha mga pangadjian, kawaon na to. Ini, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini suy-suy parkala sin ini Luqman, bihan, alayhissalam, amin pang ini pag hindo niya, pagpatumtum niya mga anak niya. Parman sin Allah ta'ala, ya bunayya aqimis salata, wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak. Ya kaulong niya, anakku, tindo ka ning sambahayang. At niya, hinangain pagsambahayang mo. Wa'mur bil ma'ruf. Bangkaw magdaak doon hadya amin matarang siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw kumuha din doon. Doon hadya amin ini siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanha anil munkar. Na, in panglangan mo roon bang aun piyag mungkir sin sara. Hati niya hinang wala na kaamo. Wiya na sin suy-suy sin hambuok sahabat yadto. Kato taniyo bihan. Wasbir ala ma asabak. Sarta magsabar ka bang unuin jumatu kay mo. Wakto ko magpatumtum. Sabab aun hadya jumatu. Na inyad to manunjo kipa amin to kajinis yad to pagpatumtum bang mo kakausan sin ini lima mo ini pagpaighiigring kanya inamin lumi biya mga yaon kahalawman niya yaon na hinangon mo. Biha bang mo kakausan na bang di daw mo siya magbisara marayaw sa kaptangan marayaw bukon namin bukon kaunan mo isabihan ikaw pa'y makauna manggura-gura bihan kanya mangupur-ngupur kanya di way kapatot na to mangupur-ngupur bihan bang in manusya buhi-buhian di man jari hasara sin Allah ta'ala kupurun mo siya mayta sabab di mo masiguro. Di mo kaingatan siya kay ni mahinang kafir atawa ikaw. Sa mayta. Sa kainuin mano siya buhi, ahon pa kapatut niya magtawbat. Ahon pa wakto niya magtawbat. Ahon pa wakto niya puason sin Allah ta'ala yung pardusahan niya katandi hababaw singgumi. Biya. Na ini kaw isab, maniguro kaw. Nari. Kana maniniguro yan, sulangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya. Isi magdawan siya Muslim na may nang siya kafir. Isi magdawa may ingat siya, in siya jahil. Bihan. Yan, matar lang. Biya ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, long niya roon haon. Biya ta kato sin Luqman, dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kuman long niya, wajib ha mga tao makakaos. Himinang kaniya. Na hindi makakaos, madto siya, gumanti pa amuin, sumuno kaniya, makaanggaan. Doon haon sampay pa amuin, kahinapusan na. Sa laong si mga ulama, doon hayan, intungod pa parkala yadto, wala siya yadto, giyaragdakan yung pag-iman niya. Mayta. Misan siya rin tura kuman ha amin manghindua. Mayta. Sabab, hawak to, kita niya in tao na kahinang simungkar, wajib kaniya patumtumun. Wajib kaniya pindahon in hinanged to. Hati niya pagpatumtum hadya kaniya. Bang in tao yad to, kaya patumtuman na, miuklas na in kawajiban dahil kay mo, siya na yad to in kaya wajiban magpinda at tawari. Bihan siya. So imahanan niya, wala na halinin pag-iman mo. Wala kimo. Bihad to. Bukon imahanan niya bang kauri makakausbihan kimo sa biling pag-iman mo. Bukon. In amin pag-ianon dito na
kakadto na kanyain kawajib. Sabab kaingatan niya na napatumtum na siya. Baya niya na. Bang siya magmatuka sa tawari. Bihan yan. In panghindo kato sin agama. Na. In pagsabar mo yadto. Pagsabar sin tao amuin. Ini longta jawab sinamin piatumtum yadto. Hambuk yadto rin nga maamal. Hambuk yadto rin nga mga pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir ala ma asabak. But in tao amin nagsabar ha amin uno-uno na jumatukan niya, ay ikaw na, hambuk amal dakula. Biha, hangkan na sambil weta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, makaajay bim parkala si mu'min. Nakita ka mo yan? Mahita di makaajay. Bang datungan siya sin ini marayaw, magsukur pa Allah Ta'ala. Amal. Bang sa upa, maratungan siya, si mga yadto maaunin ini pagsulang nila bihan, na magsabar na siya. Na, pagsabar niya, nag-aamal siya. Nagpatumtum pa siya, kapag-amal pa siya dugaing. Dahil nga ito rin pagsabar niya. Bihan sa yan. Amo at timpag ianunsin, ini, sabab doon hayaon, beta kato harukaing ayat, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sipat sim mga sila, amuin long niya, amin nag-amal, naghinang sin in amin hinang yaon, na dahil ha mga sipat si mga sila magpasasampay at tawang magpapatumtumbihan, naban sa upamari, di muk doon na yung pagpatumtum nila. Nari sila mag-inu-inubihan. Labi-labi namang parkala bukunda pag-aagama, di na sila mag-inu-inu. Bihan, lumabay na hadya bihan. Aun waktu, tawakun pa sila bihan. Na, beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga mag-amalong niya, kala ta'ala, wa idha marru billagwi marru kirama. Bang sila makalabay bihan, aun doon haon naghihinang sinini, way kapus pa iddahan, hinang lagok. Manahon hadya sila marayaw bihan, wayrong kaununo. Pasaran nila na hadya. Di siya magtubig. Uy, nakuno kamurunhan. Unuin hinang niyo yan. Hinang mungkar siya yan. Uy, nakaw kaya wajiban si mga bihad to. Parkala. Labi-labi namang parkala bukod ng mga pag-akama. Na bihad to. Hati niya roon haon, subay na to yan to hati ho ng mga pakaradyaan nito. Hasupaya, di kita kabingan sin lubog. Amod to. Naamo sa yan. So, hindi madyaturoon hay ni, biya na sinagi, hangkan na aunin mga pag lukat manglukat si mano siya pasal muna wala sila naghati marayaw. Mataod doon haon ninang lang mo in ikaw ang mga kakitaan mo pasal in siya magsasambayang, in siya magpupuasa, in siya katan natumtumaya tay mangud. In nagdaraawa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabahagi makakapituan tagtuong kabahagi. Magsasambahayang sila, magpupuasa sila, maginijajakat sila, magahadji sila, katan. Yaon. Sa sumakawa, hahinang kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala imanjari iban sindi manjari. Nakaamo iban sin wala nakaamo. Biha. Naon ding ha mga hinang, kasuban si mano siya, wala misang kaya pang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kaya pang daakan, di mo intao, di mo masabot kanila inhihinang nila yaon, ba't inyaon mungkar. Parahal mungkar na yaon. Sabab uno-uno hinang wala kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipanghindo mo isa, ipanawag-tawag mo, inya mungkar na yan. Sabab piag mungkir yan sinsara. Bang piag mungkir na sinsara, piag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba't impunan sinsara dahil kaniya. Na, hasawa beto, inyan, bangkaw doonhan mo na muna, unahan mo sila, bisarahan simbukon na mo, na magjato na kamo biha. Sindi iya tumanjari, piyang lalangan kato. La tasubbul ladhina yad'una min dunillahi adwan bighairi ilm. La tasubbul ladhina la yad'una min dunillah. Ayaw mulong niya sila biya mga ini
udyo-udyoon atawa bisarahon pabukon kabtangan marayaw. Amin mga sila nagtatag-ipon harukaing deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasubbullah adwan manjari hiwing nila kay mo in kabtangan niyadto labi in amoy ingi simbisara nila harap kay mo hiwing sa inyadto kumugdan pa Allah ta'ala mayta siya in nagdaaksin pag-aka mahipapahinang na in ikaw rin ha para sa babansin inibisara mo yadto na hibalik kay mo in mangi yadto biasa kaulo Allah subhanahu wa ta'ala in kasakitan doon. Masabi ito rin mabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari kau amoy in magdihil kabtangan bukon marayaw. Subaya dyan marayaw. Makajari kau imin ya. Tayo mga bialo paragbos wala nakaamuin yan. Kadi ko no bang hiama mo in nakahinang simbihad to. Wala nakaamu hasara. Biya na sinamaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayroon kakawakan takis sa na may doon haon bat in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyagamahan niya na maun niya. Bisarahan niya simbukon marayaw. Biadahan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inama niya, wala isab siya mga niya piyagamahan. Biyataan niya jama, kulong niya na. Inhinang niyo yan na. Pang mapaamuhon. Bang akad-akaron, subay saan ikaw yung sumbahon nila. Sabab ikaw yung maghinang simbarhala nila. Simpag susumbahon nila. Nakita ka. Na, bihad to. Nado ka lang ni nama. Naimundong mahal dyan Nabi Allah Ibrahim. Mayroon na ba nga na nagkuhan ha-ama niya. Masiray lasan niya ha-ama niya. Bihad. Nasubay rin sa bihayad to. Na, biya si mga yaon, kita ta, inhinang nila yaon, daroon sila hakakahinang nila. Bangkabayaan nila inyaon. Biya si mga hinang amin naramari palawang sinhula na to si mga tao, amin asal wala nakaamuin akida nila, akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag yanundunan, amo na impamagbog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Quran iban, sin sunnah. Na inyaon nakasulang sa sumakawa biyawag bukan sin tao. Paggastuhan sin mano siya alta bukon sakat. Inamin hinang niyaon. Bat inyaon kuno marayaw, hikarayaw. Sa sumakawa, way puunan dahil halawang sin Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inya to katantan mungkar in hukuman niya. Na bang sila roon, mabaya sila sa inyaon na, baya nila. Sabab mo na dugaing sila yaon tumpukan. Ba't mataod tumpukan in pagyanon ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nang makakapituan tagtong katumpuk. In kapituan tagdua na amo ito makasud pala sin narka. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbayta yan. Sa taftariqu ummati ila 73 firqa. Kulluhum finnar illa wahid. Mapulak paliklaw niya, tinamapulak ka na tinumat ko pa, kapituan tagtung katumpok. Ingkatan palawom, narka, illa wahid. Wala ingkan hambuok da, dahil nga mga tumpukan yan. Nalong si mga kasabatan, ya Rasulullah, hiso namin, amin ini lang ta, lapas yan to, amin ang katumpok yan to. Ma ana alayhi wa ashabi. Amo na yung biyabog-bukan ko bihayaon, iban si mga kasahabatan ko. Uno, Quran iwan sunnah duara nabihan. Naman jari mga yaon katantan, baya-baya nila na pangamoting katanaman nila. Misan pa yung kaaunan maas tabihan. Kay manghudta, bangganta hikapagkalo ta imparkala, na ayaw di man jari hadto. Bihan. Sabab na in pag-aakamayan, dirihilan sila Allah subhanahu wa ta'ala hasiusim mabaya. Na hindi mabaya, narita man jari panglukos. Bihad to. Sabab mo na muna Allah Ta'ala in magtatayma bukon kita. Amad to in subay, pasuron tapalom sin panganal ta yung mga yadto katanta. Na yung pagpatumtum ini, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ini wajib in hukuman niya sa wajib kipaya. Hamang sadya sila mapatut magpatumtum, iban aun gaus magpatumtum. Sumakawa yung pagpatumtum, nabi ahadto, biya sinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad wa ma alayka illa al-balag.
Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, wa ma alaina illa al-balag. In kita niyo magpasampay sadya. Na, magpasampay sadya. Magpatumtum sadya. Kaya simbayta sin Allah Ta'ala, amin lang niya, padakir, pa innama anta mudakir. Pagpatumtum kau, sabab ini kau, dia ako magpatumtum. Innama anta mudakir. Lasta alayhim bimusaytir. Wala takaw dia ak doonhan amuin magurul man tumari kanila. Manglukos kanila. Magbaya sing kabayaan bihan. Bukod. Sa doon sila kabayaan nila. Kamayang biyayta sin Allah Ta'ala kadiya, lakum dinukum wala din. Biyayta sila, na doon nakamuha kaniyo, haagama niyo, di na ako haagama ko isab. Bang kamuri mabaya, magakadakad kita niyo pag-agama. Nabihad to subay. Ayaw mag-ini kalo. Sabab inyan katantan, dusayan dakula, virus dakula yan. In pagbisara pagpagwa sing kabtangan bukun marayaw. Inyan sakit dakula yan. Diyan makaubatan sin ini doktor di hadon niya ini mga yan. Magwa din nga mga simod sin tao. Aming kabtangan bukong marayaw yan. Sakit sa yan. Sakit amo hindi kaubatan. Amo rin makaubat kaniya bang kau magbing pa Quran iban? Sunnah. Nakaubatan siya. Hati niya makapagtaubat kau. Mamuas kau rin nga mga kakahinang amuin. Baka sihinang mo yung panganal mo nakaamo sa kaliwala. Nawang kau makabing na harap madto, tayo maunda kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung waktu kau makauno. Sabab in katubtuban sin, taubat tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di palong niya mabut maripa amuin gargara. Amuin dira ko man halkum inamin in napas si manusia, sampai panganal niya wayron na rin na siya makakabtang. Sa abang niya umpay panganal kaniya nakakapin, ang kanariya kita hipapatulkin in tao amin suong namatay. Tulkinun siya. Imana sin tulkinun, tinggungun mo siya, paakaron mo siya. Bang man siya makaakad da. Sin kalima la ilaha illallah. Bihan. Paakaron mo, ito'y maana sin tulkin. Habahasa Arabyad to. Bang habahasa sinug, lang niya, tinggungun. Magtinggung. Paakaron. Singkabtangan. Sabab na inbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Isiu-siu in kahinapusan ing kabtangan niya, sin kabuhi niya, di hababaw sing gumiini la ilaha illallah, makasud siya sulga. Namod niya apasta ha mga tao mabaya magpinda maun paamuin piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yadto na timubtubing pangadyan na to. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمدا رسول